Pemirsa Kabupaten Badung menerbe Dresta unik tersampun oleh pengakuan Pinaka Warisan Budaya Tak Benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sila tunggalnya tradisi siatye sane kemargian oleh Kramer Ring Banjar Tebe Desa Adat Jimbaran. Tradisi siatiah kemargiang nemonin rahina ngembak geni utawi rahina risampun nyepi. Dresta inucap kamiletin oleh samian seketruna ring banjar antuk saling masiat nganggen toye. Melarapan pemarkin Dresta inucap kaptiang sida nyomye sekancan male ring angge sarire wiadin jagate. Dresta inucap kaduluren antuk laksanayang nunas toye saking pesisi kangin sane kebausung mewah pesisi kau inggih punika pantai Jimbaran. Raris taler kemargian nunas toyo ring semer ring pura kayangan jagat ulun sui miwah campuhan. Sedurung siat ieh kekawitin pacang kaaturang pejati ring suang-suang parahyangan ring Jimbaran punika taler ring campuhan. Bendesa Desa Adat Jimbaran I Gusti Ngurah Madirai Dirga Mausang tradisi siatiah puniki sampun kaunggahang dados WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Punika taler sampun madwe hak cipta saking Kementerian Hukum dan HAM. Dresta puniki wantah pinake rekonstruksi kauripan kramene Duk Rien. Sadurung nyani siatiah kemargiang nepet ring rahina nyepi. Sadurung PHDI lebang nyepi antuk ugar-ugar pemargi sane baku ring krama Jimbaran pacang medal ring kalah 4 utawi 5 sande antuk melancaran ke pesisi. Nanging risampun PHDI netapang standar perayaan nyepi utawi catur berata penyepian mejanten siatiah inucap ritat kala nyepi nenten sida kemargiang. Raris kekaryanin festival budaya siat yeh antuk pinih ka pertama kemargiang nepet ring rahina ngembak geni sinarengan ring rahina Banyu Pinaruh. Parwata Bali Pos Kuningayang.